बाखैना ढ्वाडम सस अबु ग्याडुम पम्चा बाख ठट्न्याई नापनाबे बक्टे नेपालीको सुदूरपश्चिम पाकियो छौ पहाडी गामे चिक्चा ढङ्गो ब्रह्मो परिवार छौ दयातुना वो परिवार पेमजको मनुडो बुराबुरी निम क्या छम अले पम्चा छम क्या भाजमा बनारे सेवना आख बौना चुङ छिरडट ल्याओ मुखनी सस अब जुमेसे मोटी ढासा पम्चा अल्छिनिम जुया ल्यामो जिरका मोटी तया जुइगो सस अब म अन्य गौडा जिल्ला या सुब्बा जागिर नया अन्य चोमा हाकिमे त चाकरी यागो ख्याग ठट्टैना खलाना अनेक मनोरञ्जन याना टेगले पुरा सोम जुया छन बडा हाकिमे ठौ लाटे दुटैथे सुब्बन सुखना ज्ञाना जुइ मोहो वइ पम्चम ढासा सुमनु नप गठी व्यवहारियामा सक्ता सुम लक्षणीय खानिया ढासा जुम जुया छन नक्तनी चिन्नेर चिन्चार जग डुम यो बन जायाव याचम रोप गुण सम्पन्नम ठठा छे वेपे इष्टमित्र टेट ठमा फुटे सेवा सत्कार याना मानवीय व्यवहार यागले गब्लेन लिचलिम मुखम ज्याचना तर पम्चाइ ठयो सर व्यवहार खना सस अबम ढास अबसिन ठमिसा बेस्या चन्नाल निठे चोरका संक जग याना जुइगो छा ढासा वो बुरा कट्टर पुलान विचार जग याना चुनिम ठोगिया पल इमि दिन मनाचना छन्य दिने सस अबम अड्डा वन्टा वस्न पुना ठिक्क याना चोमले पम्चा बजा ठना वकाचिल न्यन्टे आबल अले ठ टप छ जुना बेकु चना बुंगा हिटी ल काट उन सस अब म ठ कोठा पिने टो बारले चुना क्वार क्वार बजान्तना भम्च अवश्य न चण्डालमा लाओल छ्याओ ढका मने अनेक शंका उपसंग याना चुना भम्चे बुंगा चा ल काट्यामले अन्य सट्टीको चंगो चौतारी पिम मुनुट देश विदेश वना विद्य वना ल्याउइ चोपी ट्यानो लंगिट छक वहे फचा फेटो होला ता हकको लौया चोपी ज्या ल चुनी प्याचाका अन्य बुंगा चा ल टुन्ट पालम्पा याना छमछम वया वहे पम्चेठा होला पम्चा नापा व मेस्ट छिओ छि गन्ठे छिठंका मैचना दिशा मजुलार का इत्यादि प्रश्न यता वो मनुना जिसम परदेशी खर गालिस बिल पम्चा तीजको प्रश्न याता सोया दिस संसार निट प्रकार रिपिन लजवाट दो छि गुगु प्रकार में लजवा जुल्थे वो लटो मुसाफिर सुय लिस बि मस्या मछला सरासर ल्याउन मेम वइ पास्न ठग प्यास लंकित पनेरा होला वटन पम्चा प्रश्न याता जिल्ला छम दुखिम मनु खरका वो दोसरम मनु न लिस बिल अर्सा संसार दुखि पिन निट प्रकार पिन दु छि गुगु प्रकार में दुख जुल डका पम्चान्यन वो मनु न ठिक लिस बि मफया मछला सरासर ल्याउन हाक्न मे मनु न लटुन डका वला वटन पम्चा वया प्रश्न याता जिल्ला छम जबरजस्तीमा मनु ख ढका मनु न लिस बिल सोया दिस संसार निट प्रकार यापि जबरजस्ती त दु छि गुगु प्रकार में जबरजस्ती मनु ख पम्चान्यन ठोन उचित लिस बि मफया मछला कोस्ना बट मेम छम न ल टो व मनु त पम्चा अठ्या प्रश्न याता जिल्ला बिल्कुल या उल्लु मनु ख ढका वन लिस बिल अर्स संसार निट प्रकार यापि उल्लु त दो छि गुगु किसिमे उल्लु जुल ढका न्यन बिचरा ठुमो मुनखन लिस बि मरिया छ कोचना ल्यावन पिमे मिजन तेसा लिस बि मफिया ल हेन मोटवासी ल्यावंग खना जुया फूल जुल ठेडका मने विचारेना पम्चे न ल कया छे ल्यावला ओके वरम ससो अब म कोठा पिने बारले चुना बजान टोटो ठो जु घटना फुक्क प्रत्यक्ष दर्शी ठे जुया सोया चुना तर व पम्चे नपा खलबला जुगला छुये टाउ मखो अर्सा ससो अब मेस्न मन मन खलाट अवश्य ठोमिसे पिमुलिवट पालम्पा वया गुप्त ख सल्लाकाओ ख ढका पक्का यात अड्डा वन्टा सुबा ठाउमा बुरी सुबिनिएटा ढाल कासो ठोल्यवसी मिसा हाउ लन टोनि मखो हाग्न ठोप मिसै त छेन टेउ मखट ठुले अरेना वो सुबा सरासर ठाउको अड्डा हुन बुरा सुबा नापटे ख्याठट्ट छुया मयासी झुले ज्याचों खना बडा हाकिम न छा छ ठाउँ खाना खिउसी चो छुजुल तो प्रश्न लिस बि नि हो नापा बडा हाकिम त छु कबुल पुरा याकेगु प्रतिगा याकला बडा हाकिम साहब नापा जिम पम्च छम हो सिमकोसँग घोटला चोपे पिम लुचटे त नि नापा जेल छोया बियो ढका शुभ बुरा ढाला जोरका कबुल यासिले वइ मोटी यागो संक ख फुक्क बडा हाकिम त कन ठमा प्रतिगा याना ठा बडा हाकिम पुलिस त छोया शुभ बाजेया पम्च छम हो सिमको जना चोपे पिम मुनु टेट जुंकी छ त तुरन्त प्रहट वया व पेम पासपिन्ट व ठटन जुवा खनिवा व पम्चा खयको पेट ब्याकन ठुका कल बिचरा व पिम मनुटेट बिना अपराध जेल यंकी खना पम्चै मने इमुगो उपरेट दया उठपन जुला हाकन ठमन फुगो कर्टिबेर पालन या माटको मनेटया बडा केमे न्यन ठन साट या ठो पिम मनुटेट टोटा बियादिस
बरो इमुगो सजाय जी भोगाया गाठाल थुके ससो अफमा हालाल का सोया दिस ठम ल्यावटे त बचाया त ठया चालखना वनिगु सूर्य त गुली चण्डालु मिस ठ उजोगो अफगाल निन मासा पटिछ्या बिचलिटी मोजु से पम्चा ठगो सक्ता कोनिमाउ ख बडा हाकिम हिट पोंकल ठम पिमेस्ट पिंगु प्रश्न यानो खना बडा हाकिम त कना बिउला बडा हाकिम साहब ठहेन ताजुब ज्या वो प्रश्न ठिक्क लिस छुजी तैगु निन मास्टी होला पम्चा टल वो प्रश्न लिस छौ सबजको सटा दिस अन जिबी ताउले अन तुरन्त हे मियग छौ सब मुंकल वो पिम मुनु त बिल्कुल अनजान पि जुगले इम त टोटा बिल सबा सकले मुन टुसेले वो पम्चा ठुगु प्रकार लिस बिल नापाएको प्रश्न लिस ख संसारे पाठे पिट्याइगो लटुनी प्याचाइगो ट्यानुइगो इत्यादि छुछुया गब्ले मुजिको सरा सराहे वनाचुनी फुपी खाली सूर्य व चन्द्रमा जगदै मानव जाति सुदै महो निगो प्रश्न संसार नित प्रकार पि दुखी सुदै दैगो खय लिस ठोख छम पहाडीवासी नारी मेमो मडेस तरै यामो गोरु ख सोंगो प्रश्न नित प्रकार पि जबरजस्ती सुदु दैगो खय लिस ठटिक छिफागो चोफागो जा जबरजस्ती जी छाड आस सुनान ठो नित जालिप यारका विलम्बै नाटेको शक्ति दैम हो पिंगो प्रश्न अर्थात उल्लु लाकी महा उल्लु गुमुख ढैगो प्रश्न लिस बिट भम्चा मोटी महा उठ्या याना सक्ष्य न्यनि लिस बि मुख ढका टाल अर्सा सबा चोपे सक्कृष्ण प्रभावित ज्या लिस कना डिमारका आग्रह यासले भम्चा टाल सोया दिस नापैमा उल्लु उट ढै गुमेश न बिना प्रमाण हे मरेको सुइट छु छौ जायारका हुकुम ब्या छै मेम महा उल्लु उट ढै गुमेश न छु जा ठीक जुबा मोजो या त्यो मोटियो बिचाह मयासे जायागो सोई आएको परिस्थिति बिजायना स्वेबले जिमिसस अब उल्लु जुल हजुर बडा हाकिमी त मा उल्लु टामल ठजाको विवेकपूर्ण खन्जना सक्ष्ण पम्चैट प्रशंसा याना साधुबार यात ठो सभा विसर्जन जे साथमा बडा हाकिम आवाले जिल्लाको प्रशासन यात सना सक्कसिको सल्लाह कयाजको यागो नीति देखल व पिम मुनुट ठठौ छेवन्ट ल खर्च बिया पुरस्कार बिया छ त ठुके शुभ बाजिया ठगो टरंग फूल खना चिटे जुया विनम्र पूर्वक पम्चैके क्षमा फना नाप जुयावन ढुङ्गको सक्ना लो मिङ्क्युट आग्रह यात उल्चे बखा ठुली जाकी डाको कुली